أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراي مسيب جل بتدبي باوين يتدي الله سبحانه وتعالى دوان وغرنا وتاقي فنغ محمد صلى الله عليه وسلم kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna haray ko wondude welo molanago inchallah wonɗe wadde kun vidéo hun daɓɓum ɗo no gasa kun 5 minutes inchallah hande e talata ko nogay e jeenay sabordu sumaye haray tabiti wondema lewru ndun ndu yi'aka hande haray hay yetta jalloɓen siɓe hulari inchallah joni noon haray ka angal jutingol haray jango ko alarba haray jango ko nafugol haray inchallahu alkamisa 23 mois de mars 2023 waway wonugol go'o sumaye e nde hitande ɗo inchallah musidɓe julɓe tedduɓe ɗo e raɓɓiɗude ko yerumo Allah tawni yo wawata tawede ɗo mi toriki Allah yo Allah tawnon onon dendangal julɓe ɓen fop so tawni en kadi inchallah yo Allah newnan en wawugol horugol ngol hara kono haniridi hana horirede sen hori kadi en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en so jaɓani en kadi yo maran en ka bonata ton ha nyande tawoyɗen mo ya rabbal alamin inchallah min inni on kullu ami wa antum bi khayr bonne heureuse année Ramadan mubarak hara inchallah alkamisa 23 mois de mars inchallah wonay go sumaye joyi no musidɓe ko waɗi fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maki haray ko hoore so yi'indu hoota juulon kadi so yi'indu si tawi noon jilɓani on haray ko on timmin 30 sabbordu sumaye joni noon jango e alarba haray ko 30 sabbordu sumaye si 30 sabbordu sumaye timmi haray ala ko landiteɗo hande kadi si tawi bimminen ñande haray ko go'o sumaye haray inchallahu jango e alarba wonata 30 on alkamisa wona e go'o sumaye inchallah mo Allah tawni yo Allah tawna on ɗo wonno toɓɓere aranere nden inchallah toɓɓere ɗiɗaɓere nden landal heewangal landede ko ngal mi faala ɓangendelo ko ɓuure raɓɓiɗude sumaye longal lotantake fi sumaye ala lotande spécial ko tabiti kon ka sunna wondema haray be mi looto mi anniyo fi sumaye loota gongol si tawi hara hiɗa tuuni ɗa wawi lootade tuuni normal no woɗa lootorade noon ma ɗum si tawi hiɗa wondi joni e longal hara ko longal ngal woni ko lootiɗa amma noon fiɓugol anniye spécial inna mi anniyike miɗo lootade ɗum ɗo fi mi hoore jango ko sumaye haray dey yi'aka ka bindi selluɗi taho haray ko ɗum ɗo mi falte no anditude nden toɓɓere ɗon joni noon haray ko honno waɗɗi en jango waɗugol gogo on taw koye on tigi moƴƴintino ha moƴƴa heblo Allah tawnima fuɗɗagol sumaye ko honno hanuɗa waɗugol jango ko fiɓugol anniye on kadi ko ya fiɓumo ka nder ɓernde fiɓa ka nder ɓernde ton Allah mi hooray lewru sumaye ndundu fop mayru balɗe nogay e jeenay ma balɗe 30 si nganto heɓari lam fiɓa o anniye ɗo si tawi oɗo tun hino wawma yonugol fi lewru ndun fof haray noon hino yiɗa kadi ko on tigi waɗanta fiɓanta anniye on ka fuɗɗore ɗo fi lewru ndun fof ko fiwata ara yejjitoygol fi on ɗum kala mo waɗo daari e anniye haray o mara korka si tawi ko korka farilla joni noon fiɓa o anniye ɗo wondema a hooray lewru sumayene ndu fof mayru balɗe nogay e jeenay ma balɗe 30 si a heɓari nganto si a heɓoyi nganto wano sonnajo o fiilike ma o jibini e nder muɗum ma o setike ma o nawni o taƴi ñallal gotal haray o heyɗintinoyey anniye on kadi so fuɗɗitoyke horugol ngol e nder lewru sumaye ndu amma noon si ɗiɗo fop heɓarimo o anniye ɗo no wawi yonudemo ha lewru ndun maya si tawi noon hara ko anditay ɗo hino yiɗanamo ñande be ñande o heyɗintina anniye on o fiɓa anniye mi annike mi hooray jango so hewti kay ka o nafata weetay jango o fiɓa anniye kadi mi hooray kadi non ñande be ñande no yiɗanamo ka o heyɗintina anniye on si tawi noon o heyɗintinari haray anniye mo fiɓuno on
ka fuɗɗagol suumaye on ɗon hino waawa mo yonude fii lewru ndun fof. Musidɓe julɓe tedduɓe ko nun ɗo wonno toɓɓere ɗiɗaɓere nden. Toɓɓere tataɓere nden musidɓe julɓe tedduɓe suumaye hewti mo be yo lando hoore mum ɗum ko honɗum mi prépari fii no mi waɗirta dewal e nder ndu lewru suumaye. Hara na prépargol tu yawgol supermarché ji sooda ñaameteeji hebbina firgoji ɗin hara ko ñaama haa paada ranno. Na lewru ñaamugol ni ko lewru dewal, ko shahru tijaratu ma Allah, ko soldu on ni. Wano andirɗon en préparay non soodugol coñci e paɗe e piiji. Si tawi soldu waɗama awa ɗo kadi Allah soldi ɗo fii waɗugol moƴƴere fii waɗugol dewal. Mo be yo lando hoore mum hande haa jango ko honɗum mi prépari, ko honɗum mi habbi, ko honɗum mi waɗata e nder ndu lewru. Go'o miɗo wondi e anniye ene waktuuji farilla ɗin fop kaka juulirde mi tottoyta ɗi fii honɗum waktu farilla gooto juulaaɗo ka juulirde e julde jama ka nder lewru suumaye baraji mum no fota o waktuuji 70 hara wona suumaye. A ƴetti on anniye ɗon ɗiɗi naafugol ngol kala naafiduɗo e imamu haa timmidoy yo andu Allah yaafike mo bakkatuuji makko ɗin. Hoorugol ngol ɓe maari kala hooruɗo suumaye o dari o naafi hufira lahu ma taqaddama min zambi. A ƴetti on anniye ɗon kadi nayi jangugol qur'ana on nduɗo ko shahrul qur'an ko lewru alqur'ana ni ene hiɗa jogi programme ko laabi jelu tippata qur'ana on e nder ndu lewru ko nde wotere waɗɗa ka ko nde laabi ɗiɗi ka ko nde laabi tati ka hay e miijaaki fii ɗum ko wonɗa miijaaki ɗum ko sa heɓay ko ñaama ɗum tu wata maapo lewru suumaye ko lewru waɗɗandu barki wata maapo si a heɓay ko ñaama maapo si a waɗay dewal ngal Allah yiɗi yarli maapo si a waɗay dewal hara kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓe waɗirnono maapo si tawi dewal ngal kadi sa waɗingal si Allah jaɓante kono wata maapo fii ko ñaama e nder lewru suumaye. Sheytaneji ɗi fuu joganoma dambuɗe aljanna fuu udditama dambuɗe yiide fuu sokama ko programme ma on ko jelu wonduɗa e anniye ka ɓernde ma a tippay qur'ana on e nder ndu lewru sabuna sa inni alif lam mim kalfe tati si tawi wona suumaye halfere be a winnante baraji 10 si tawi ko e nder lewru suumaye halfere be a winnante baraji 90 kon waɗɗa programme ma on telen ɗon. Si ɗum ɗon feƴƴi jowi ene hiɗa waɗi programme naafugol jemma immo jemma naafa wurnita ɓay ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala no woodi jiyaɓe ɓe o rinɗinta e nder ndu lewru suumaye hara ɓe windanoma ka liste naata ɓe yiite jahannama sabu ko ɓe wakkili ɓe timmi e dewal Allah rinɗina ɓe nder ndu lewru ɗo. A waɗi programme ma o ñande ɓe a heɓay jelu. Si ɗum no feƴƴi jeego hiɗa waɗi programme wondema a etoto ha heɓa jemma laylatul qadri fi honnum ko jemma ɓurɗo e moƴƴude e di lebbi wulure ɗi mara laylatul qadri. Lebbi wulure ɗi mara laylatul qadri ɗum ko duuɓi 83 83 ans sa heɓi o jemma ɗo hiɗa ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83. Jon non no gasa goɗɗo landito konno mi wawata heɓirgol laylatul qadr ko jongannema jango wonda e anniye jemmaji ɗin foppo a wurnitirayɗi dewal Allah subhanahu wa ta'ala jangugol qur'an e naafugol juulugol jantagol inde Allah waɗugol istighfar juulugol ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam jemma on fop jemmaji ɗi hara ñande be a heɓay khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim wo salamun hiya kisiye woni e jemma on fof hatta matla il fajr hatuma nde fajiri on feeri. Si a heɓi seeɗani sa waliki ha woni minuit ma iner ma lutti leere ɗiɗi ɗon e subaka immoɗa heɓa hay say ko darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi wondude e anni a wurnita e jemma on woni fi heɓugol o jemma ɗaɓɓaɗo ma ɗum immoɗa waɗa jus'u goto mo janguɗa ma waɗa hay say ko rubu goto ma nisfu goto wondude e anniye golleji ɗin fof ko ƴettirte ko sabu anniye on innamal a'malu ko binniyat. Jeeɗiɗi ma ɗum est ce que hiɗa wonde e anniye an kadi inchallahu e nder ndu lewru suumaye ɗo a huntinayi horuɓe na jogi on anniye programme a heɓi taw jelo naɓanaɓe sunna kati landi ɗum ɗon hoorema hara na ɓeygure ma nden tun ɓeygu ma tun e ɓikkoy koye tun yanyu seeɗa innama nuti'imukum wa yuti'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ñammina ñamete kawtal ngal
bolonda on musidangal mo be heɓa gokkun haysi yonata hollu anniye on woɗɗuɓe e ɓadiɓe giɗo e gaño fo okkorko lewru ni hiɗa wondi e programme ga suumaye ɗo min e kaarijo meɗen taƴodirno ene si allah jaɓi suumaye on arata sina hara mi hewrike mo ɗum no ga waɗi moƴƴere a heblanike fi suumaye fi honɗum goɗɗo e goɗɗo si ɓe taƴodiri bakkatuji yaɓɓen fo yaafete si wona kamɓe ɗiɗo jon noon wata jaɓo lewru suumaye ndun ara ha ndu yaha fi hollitagol townugol balbe komin woni kaarijo hara hay fottuɗo nga hiwrotako mo neɗɗo e neɗɗo si ɓe taƴodiri ɓurɗo moƴƴude e maɓɓe on ko on adiɗo hiwrade oya wo sellanta julɗo ka o taƴo julɗo musiɗɗo makko ɓe fotta oɗo ɗuroraga wa khayruhum allazi yabda'u bisalam ɓurɗo moƴƴude on ko on adiɗo innugol oya assalamu aleykum hiɗa mari on programme ɗon hiɗa si ɗum noon feƴƴi jeetati hiɗa mari programme allah no okkorma feere a waɗoyeyi umra e nder ndu lewru suumaye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki umratun fi ramadan ka hajjatun ma'i kala waɗɗo umra e nder lewru suumaye baraji makko hino fota wa on hajjiduɗo e an goɗɗo so yahay vacance o ƴetta e programme ji makko haray koye ndu lewru suumaye o yaha o tottoya kadi o sunna ɗo jeyaaɗe e sunnaji ɓurɗi e mawnude ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lerɗini kadi sa yimmiki a yehi ɗo makka waɗugol umra on tun a heeɓi baraji hajjiduɗo e nelaɗo si ɗum noon feƴƴi waktu kala mo julɗa ka suudu kaaba hiɗa mari baraji wa julɗo waktuji guluje temedere joni noon si tawi ko suumaye ko allah tun andi ko ɗum fotata mi wawata kalkilgol ɗum hiɗa wonde e anniye a kurkanto yumma ma e ɓemma a dankotoɓe ɓe ñamay ko ɓe faala hiɗa wondi e anniye a holtinay ɓe hiɗa wondi e anniye a ɓuttinay ɓernde ɓe ɗum fof ko heblanteɗo fi suumaye on si ɗum noon feƴƴi 9 e 10 hiɗa wondi e anniye musid a jokkay enɗan a naɓanay bappa sunna kati a naɓanay yaaye sunna kati a naɓanay kawu sunna kati a naɓanay karamoko en sunna kati a naɓanay kawtalngal sunna kati hiɗa wonde e anniye kala ka yiɗa miskina a ittanaymo a fittanaymo gonɗi ene aliyatimaɓen ñamay ene aliyatimaɓen holtay ene aliyatimaɓen ɓe sunotako ene aliyatimaɓen e miskinɓe ɓen e rewɓe ɓe modiɓe mum maayi acciduɗen e ɓiɓɓe ene ɓeɗo kamɓe kadi ɓe anday suumaye ari hara ko sabu ma hiɗa mari ɗi programme ji ɗo fo ko ɗi programme ɗo julɗo hani ƴettugol décision ene hiɗa jogui dolle bakkatu hiɗa wondi ñande ɓe waɗa e astahfi zicre hiɗa mari wirdu mo waɗata ñande ɓe a heɓa astahfirullah laabi temedere ñande ɓe a heɓa subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere ñande ɓe a heɓa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nde laabi temedere ñande ɓe a heɓay ko fanɗi o la hawla wala quwwata illa billah nde laabi temedere ko fanɗi o ñande ɓe a heɓay subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hay so tawi ko nde laabi temedere ñande ɓe ñande a wawa wakkilade juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay so tawi ko nde laabi temedere sifa ɗi programme ji ɗo fop waɗa ka programme ma inna ko ɗum ɗo mi habbori lewru suumayendu hara wona innugol tun ñande ɓe ko ɓen huntori ko futti e toori e mboyri e gosi e kuskus e ketum hara na ɗiɗo arabuɓe ɓe innayi man akala kathir yanamu kathir neɗɗo so ñaami ha o padarannike ko falete o ko ɗanagol ndu lewru na lewru ɗanagol ni na lewru ñamugol ni na lewru gollugol ni si wona golle hara ko yaadayde ɗen e dina ma kam salafu salih moƴƴinoɓe so hewtino ɗo ɓe darnayno programme ji maɓɓe ɗin fop ɓe concentré o fi ndu lewru ɗo fi hon ɗum ɓe anda suumaye arwo kay si tawtoyeyɓe mi toriki allah subahana taala yo tawni en hikka so tawni yo okku en feere e fiira e cellal wawgol horugol sen hoori kadi yo jaɓan en kadi ɗum woni karamokoɓe goo tippaynoɓe ñande ɓe tippay qur'an e nder balɗe 30 ɗen ɓe heɓay nde laabi 30 ko ɓe tippi qur'an golle maɓɓe hari ko ɗum ɗon joni noon mi yite baraji alif lam mim a heɓi baraji 30 si tawi ko suumaye noon a heɓay alif on tun 70 musidɓe julɓe tedduɓe ɓe noddinani gueƴe ɗen mi toriki allah subahanahu wa taala allah tawni yeyo tawni en suumaye o newnay horugol ngol wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh